Ko hinga a Dilworth Karaka, tētahi o ngā tūā papa o te rōpū waiata rongonui o herbs, neke atu i te whā te kautau, a Karaka e whakarīroi ana i te tuakiritanga o te taira reggae ki roto o Aotearoa nei. Ko tā rātou, ko ōna hoa hoki, he whakahanumi i ngā rangiti wharawhara no Hamaika ki ngā kōrero mo te Māori me tā tātou oke nui mo te tino rangatiratanga me te toioranga o te taiao. I whānau mai ia i te tau 1950, i te tau 1971, ko ia tētahi i whakatū ai i te rōpū herbs i tā maki makaurau. Hei aha, hei reo mō ngā kaupapa pēnei i ngā dawn raids. Ko tā rātou putanga waiata tuatai ko What's Be Happen, ko tā ngā pirihimana whakaeke atu ki takaparawhau i tōna uhi. He whakatumatuma nā te Māori i wheako hia i tautoko a tinana hia e Karaka me tōna whānau. Nā wairā ka hau te rongo me te mana whakaaweawe o herbs huri noa i tēnei whenua. E rongo nui te ana tā rātou mahi ngātahi ki tō Dave Dobbin taha me te waiata Slice of Heaven. Ana wha te kautau kua pahure, e rongo nui tonu ana te waiata. Engari i tino mōhiotia a herbs mo te kawe i ngā kōrero o te hāpuri o te moana nui ākiwa me te hāpuri Māori o Aotearoa. Ko te noho poro tehi ki takaparawhau i ako ai ia te kaha o tēnei mea, te puoro. By the time they'd finished college, takaparawha happened, 1970s, 76, 78. They had a lot of Pacific mates that could play, so they formed their band. But before that, there was a band here called Papa, Band of the Land. I couldn't explain it any more than that. It was a relationship that grew between his family and my family. And then it stretched to Bastion Point. And then it really... our relationship really locked in when that happened. I āwhina Dilworth Karaka ki te whakatīnana i te ao waiata poro tehi i roto o Aotearoa, kia rongo ai te reo o ngai Māori o ngai Pasifika hoki i roto i a rātou waiata reggae. He brought a strength to the cause, especially for our young people. Ko ngā poro tehi o te Springbok tērā i te tau 80 mātahi. Tai atu ki te poro tehi ki ngā whakamātau kārihi i te moana nui ākiwa. E tō mātou wai mare, ka tipu mātou kei waina nui i aia. I raro i te aronga puoro a Karaka i mahi ngātahi a herbs me ngā tohu nui pēnei i a Tim Finn, rawa ko Annie Crummer. I tautoko hoki rātau i te rōpū reggae no Peretania a UB40 i tētahi o a rātau haerenga tuatahi ki Aotearoa. Kua mai pū hoki tōna koha tuku iho ki roto i te horo o te mūrau a te tini, te wenarau a te mano. I know Dilworth was such a humble man, a family man, and he loved his iwi and he loved his support of causes, and such a legend. Hei tā tamahai ko te ngaronga o tōna tūngane a Charlie, a i nei ko tana hoa piritata he mamai kaore e taia te whanga. Feeling they're together again, the relationship between Dilworth and I was instant. Yeah, we just got off on one another. One of the songs, my favourite is one called Whistling in the Dark, and it's a song about people walking around in the dark, and you see someone that you think you know, you see their silhouette and you just go, and that whistle is famous here. It's famous here. So yeah, that's one. Ka area no te whānau kia whakamārama mo te roa o tō rātou noho ki o rākei, me te mea rānei ka haere tonu rātou ki whā tāpaka marae. Mārena mane, te Karere.